Que el Señor me lo bendiga y bienvenido al programa de la Tercera Iglesia Bautista. God bless you and welcome once again to the Third Spanish Bilingual Baptist Church Program. Le damos la bienvenida a todos los miembros, le damos la bienvenida a todos los amigos. Si hay alguien que está viendo este programa por primera vez, le damos a usted la bienvenida y esperamos que Dios lo bendiga a usted y a todos nosotros ricamente. We welcome once again all the church members. We welcome all friends of Third Spanish Baptist Church. And if there's someone seeing this program for the first time, we welcome you as well and trust that God will bless you richly as we trust that He will bless each and every one of us richly. Hoy es el día del Señor y vamos a alabar y adorar su nombre. Today is God's day, and let us worship Him and praise Him and give unto Him the honor and the glory. Como siempre, gracias por sus oraciones. Sigan orando, sigan apoyando. También al nivel financieramente, donde pueden y si pueden, pueden seguir ayudándonos y soportándonos por medio de Zelle at Tercera Iglesia Bautista. Again, we continue to thank you for your prayers, for your support. Where you're able to, where you can, the financial support is also greatly appreciated, and you can do that through Zelle at Tercera Iglesia Bautista. Cojan este momento para alabar y adorar al nombre del Señor por medio del programa que tenemos, la música. Use ese momento para adorarlo a Él y levantar su alma y su corazón al trono de gloria. Take this time to now, during the program, we always have music. Take it and use it as a time of worship and praise. Lift your hearts and your minds to the throne of God and just get yourself ready for what God has for each and every one of us. Amen and amen. que viene pronto, de felicidad, el corazón
En esta mañana yo le invito a abrir sus Biblias al libro de Daniel, el capítulo 3 y los versos del 21 hasta el 25. Daniel capítulo 3, los versos 21 al 25. This morning I invite you to open your Bibles to the book of Daniel, chapter 3 and verses 21 to 25. Daniel chapter 3, verses 21 to 25. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Misach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Misach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and the furnace was so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisers, weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? And they replied, certainly, your majesty. And he said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. Que el Señor añade bendición a su palabra. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Praise God. Amen. Nosotros lo hemos visto, estos individuos como que ellos van en contra de las leyes naturales y pueden caminar sin quemarse o sin experimentar ningún dolor sobre el fuego. Es como que si ellos están conectados con un poder interno que los protege. Y nosotros llamamos esos tipos de personas que hacen este acto de caminar sobre el fuego, lo llamamos caminantes del fuego. We've seen them, these individuals that seem to defy the laws of nature and walk over fire without getting burned or experiencing any sense of pain. It is as if though they are in touch with an inner power that protects them. And we call these individuals firewalkers. En nuestra escritura hoy nosotros vamos a ver 3 jóvenes, 3 varones, que en realidad van a dar un nuevo sentido al verdadero caminante de fuego.
In our scripture today, we will find 3 young men, and they are going to give a new meaning to what it is to be a true fire walker. Primeramente, la escritura que hemos encontrado aquí va a presentar 3 jóvenes, 3 varones, no son jovencitos, ya son joven adultos, y son los amigos de Daniel. Y nosotros los conocemos desde el primer capítulo de Daniel, y ellos se llaman Ananías, Misael y Azarías. Nosotros quizá lo conocemos mejor por Shadrach, Meshach y Abednego. First, we open up, and our scripture opens up, introducing us to the 3 young men. They were not young, they were young adults. They were already young adults, 3 young men, and we find them in this scripture. And they are introduced to us in the book of Daniel, chapter 1, and we know that they were also 3 of the companions, 3 of the friends of Daniel. Their names were Hananiah, Misael, and Azariah, but we know them better as Shadrach, Meshach, and Abednego. Ellos fueron traídos en cautividad a Babilonia. Ellos fueron traídos a una nueva cultura. They were brought from Israel. They were brought as captives. Nebuchadnezzar was the new reigning power and king. And they were brought to a new culture. Fueron traídos a una nueva escritura. Y sin embargo, ellos se mantuvieron fiel a su fe. Aunque estaban en una nueva cultura, se mantuvieron fiel a su fe. They were brought to a new culture, and yet even though they were brought to a new culture, they stayed true to their faith. That's an important aspect about them, even though they were brought to a new culture. Y vemos que Dios siempre estaba con ellos. Dios aún puso su favor en ellos. En Daniel, el capítulo 1, vemos como Dios estaba poniendo su favor sobre ellos. Daniel capítulo 1, comenzando con el verso 17 al 20, yo lo voy a leer, y dice así: y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y sigue así la escritura diciendo: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. So vemos que ellos, manteniendo su fidelidad y su fe a su Dios, Dios ponía su favor y su gracia. We see that God's favor was upon them, even though they were in a new culture. And we find that in chapter 1 of Daniel, and verses 17 to 20. And it says like this: and to these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. And verse 20 continues saying, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. So vemos que Dios estaba con ellos y Dios estaba poniendo su favor sobre ellos. Ellos eran 10 veces mejores que todos los magos y todos los sabios que el rey tenía a su alrededor. We see that God's favor was upon them, and they were 10 times better than all the magicians and enchanters. Basically, that was the king's council, and they were 10 times better than all of them, because they were faithful to God. Ellos eran fieles a Dios, y Dios tenía su favor sobre ellos. They were faithful to God, and God had his favor upon them. Pero en este momento, en esta escritura que encontramos, ellos cayeron de favor en los ojos del rey. But in the scripture that we read for this morning, we find that now they are not in favor in the eyes of the king, Nebuchadnezzar. They're still in the eyes, and they're still in favor with the eyes of God. Ellos todavía tienen el favor de los ojos de Dios, pero no del rey Nabucodonosor.
And we find them that they defied the king. Ellos encontramos que ellos resistieron el orden del rey. Ellos estaban en una nueva cultura, pero con esa nueva cultura también había una cultura de fe. Y ahí es donde estaba el choque. They were in a new culture, and with that new culture there was also a cultural faith. Y hoy en día nosotros tenemos que entender que como están dando las cosas, está entrando una nueva fe cultural que va en contra de los preceptos de Dios. We have to understand that in our times we're seeing, in a sense, a certain cultural faith that is beginning to move in and dominate, that goes against the word of God. Ve en estos momentos, más o menos, a ellos resistir el rey, ellos estaban resistiendo su cultura de cancelar. Hay un término que se usa hoy en día que se está llamando cancel culture, cancelando la cultura. Y ellos resistieron lo popular del rey. We have to understand that when they defied the king, basically, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were defying the king, and they were now facing the wrath of this so-called cancel culture. That was their cancel culture of their time, and there is such a thing as cancel culture moving about in our society today that wants to cancel any idea that doesn't go with their concept. And so they found that they were now facing a cancel culture. Pero ellos se mantuvieron firme a su fe y firme a su convicción. Y ellos ahí van a encontrar ahora el enojo y las garras del enemigo. They stay true to their faith, and they stay true to their conviction. And whenever you stay true to your faith and conviction, Satan is going to begin to attack you in various ways. Ellos se mantuvieron firme y fiel. Y cada vez que tú y yo nos mantenemos firme y fiel en nuestra fe, el enemigo se va a tratar de levantar para cancelar. El diablo siempre está tratando de cancelar el pueblo de Dios, cancelar los hijos, hijas del Señor. Estamos hablando de una cultura cancelando, o cancel culture, pero el diablo ha estado siempre tratando de cancelar los hijos, hijas de Dios. Whenever you are faithful to God, Satan is always trying to cancel God's people. See, this cancel culture is not a new thing. It's always the author of it is Satan. And one thing that Satan has always been trying, and he continues to try, I gotta give him an A+ for perseverance. He's trying to always cancel God's people. When you and we are a child of God, we are sons and daughters of God, Satan is going to try to cancel us. Y el enemigo va a usar cualquier herramienta, cualquier concepto, cualquier filosofía, cualquier aspecto, todo lo que esté en las manos de él posiblemente para cancelarnos. You see, you got to understand, Satan will use every means possible. Whatever he can use to cancel us, he will do it. Y una de las cosas que él usa tremendamente es la cultura. El nuevo concepto, los nuevos movimientos, the peer pressure, la presión de la comunidad, la cultura. If anything Satan will also use to try to destroy us, he will especially use culture. That peer pressure. I got to go with the crowd. You're being a rebel. You're being a revolutionary. Yeah, he's going to use that to try to cancel us. Ahora, lo que yo encuentro interesante es que cuando el rey va a castigar a Shadrach, Meshach y Abednego, él dice que lo ata, y eso es lo que el enemigo va a hacer. El propósito de atarlo a ellos es para que ellos no pudieran ahí luchar, es para que ellos pudieran sufrir y quemarse más. El rey lo iba a tirar en un horno de fuego, pero él dio el orden a sus soldados más fuertes a atarlos, y eso es algo que el enemigo siempre va a tratar de hacer. Él quiere atarnos. You see, one of the things that we have to find, and I find interesting, is that as we move in this story, the king is going to throw them into the oven, and the first thing he does, he says, he tie them up, bind them.
And part of the purpose to bind them is so that they won't be able to struggle. He wants to see them suffer. He wants to see them be not have any sense of strength or power, so that they won't struggle. If anything, Satan is going to try to always do in our lives, he's going to try to bind us. You got to understand, that's what Satan wants to do. El enemigo va a tratar de siempre que tratar de atarnos. Ahora, lo que yo encuentro interesante es lo que la escritura dice, especialmente en el verso 21 de Daniel, el capítulo 3, otra vez, Daniel 21, y fíjense en los detalles. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Fíjense en esos detalles, y quiero tocar eso en un momento. I want us to first notice something. There's some interesting, not only the same bind, but in the scripture, in verse 21 of chapter 23, I want us to realize all the details. Notice what it says. And they were thrown into the fire, and these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. Now you may say, well, what's so important about that? And maybe there isn't much importance to it. But creatively, and maybe this is not a deep theological thought, but I want to present something. Quizá tú dices, pero ¿qué tan importante de esos detalles? Y quizá no tiene una importancia a un nivel teológico, pero si me permiten ser un poco creativo, y esto no es nada profundamente teológicamente, pero es interesante que aquí describe todo lo que ellos tenían. No solamente fueron atados para no poder luchar, pero todo lo que, la ropa y todo lo que representaba, y si me permiten en una manera creativamente explicar. Tenemos que entender que cuando el enemigo va a tratar de atacar y destruirte, él te va a atar con todo lo que tú tienes. You see, one of the things I want you to understand is when the enemy is going to bind you, when Satan is going to try to bind you so that you will not be able to move in the power of God, he's going to try to bind everything in your life. Él va a tratar de atar todo en tu vida. Lo primero que entendemos que fueron atados, y posiblemente ataron sus manos. No sé si ataron sus hombros y todo, pero definitivamente ahí sus manos. Y nuestras manos, tenemos que entender, con nuestras manos ahí nosotros somos creativos, con nuestras manos creamos, con nuestras manos trabajamos, con nuestras manos sanamos, con nuestras manos proveemos para nuestra familia, con el sudor y el trabajo de nuestras manos. Con nuestras manos podemos amar, con nuestras manos podemos edificar, con nuestras manos alabamos también al Señor. El enemigo, lo primero, él ata todo lo que podemos hacer con la fuerza del Señor. And one of the things I want us to understand is, the first thing is, you know, they were bound, they were tied up. Now we probably have to understand that they were tied up by their hands. We don't know if they tied up their arms and everything, but definitely it's reference to their hands. They couldn't use it. And we have to understand that with our hands is it becomes also almost a symbol of, with our hands is where a lot of our creativity, it comes from our mind, but our hands brings life to our creativity. With our hands we work, with our hands we heal, with our hands we provide. It is the work of my hands I provide for my family and my loved ones. With our hands we love, with our hands we edify, we lift up, with our hands we praise God. And so Satan wants to bind whatever we can do. El enemigo quiere atar lo que podemos hacer. Lo segundo, el verso 21 describe que fueron atados con toda su ropa. Fíjense, toda su ropa. Y en estos momentos yo quiero más o menos, de una manera simbólicamente, decir que el enemigo también quiere entonces quitar todos nuestros recursos. Él quiere atar nuestros recursos. Él quiere atar nuestras finanzas. Él quiere atar nuestros hogares. Él quiere atar todo lo que va a suplir nuestra necesidad. Él quiere atar nuestras posiciones, porque la ropa en esos tiempos también significaba su estatus, su posición en la comunidad. Él quiere atar nuestras posiciones, nuestra importancia. Él quiere atar nuestros trabajos, quiere mantenernos siempre enojados, amarguros,
pobres, Él quiere atar nuestra carrera, Él quiere atar nuestra profesión, Él quiere atar todo lo que Dios quiere que podamos nosotros lograr hacer en la comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra propia persona. We gotta understand, tenemos que entender que para mí la ropa como que significa eso también. Another thing is we see that not only does he bind the hands, but the clothes. This verse 21, it describes that they were thrown in with all their clothes, their trousers, everything. And I want to symbolically say, when clothes was representative of their resources. It was all that they had. And if anything, the enemy is going to try to bind your resources, bind your finances. He wants to bind your home, whatever your home is, but also your home, as a family. He wants to bind your supplies. And the clothes also in those times represented a sense of their position, their status. They wore fine clothes. It represented that they were of a certain position. Instead, he wants to bind our position. He wants to bind our jobs, keep us always, bitter and poor. He wants to bind our careers and our profession, all that God has created us to be, and in Him we can achieve greatness and we can achieve blessings and goals and careers. Satan wants to rob us and bind us from all that. So in a sense, the clothes, he threw them in with their clothes into the fire. También entonces habla de la gorra que tenían. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos calzados, turbantes, lo que ponían sobre su cabeza. Si algo el enemigo también quiere atar en nuestra vida, es nuestra mente. Y yo veo que los turbantes también como que representaba la mente. Si algo y un lugar donde el diablo ataca y ata más es en la mente. Y él quiere destruir nuestra mente. Él quiere destruir nuestros pensamientos. Él quiere destruir nuestra inspiración. Y Él quiere entonces llenar nuestra mente y atar nuestra mente con temor, con ansiedad, con dudas. Él muchas veces trata de atar nuestra mente que Dios nos ha abandonado. Y algunas veces hasta va al nivel de atar nuestra mente en tratar de poner ahí que ni Dios ni existe. Eso es interesante que fueron atados y fueron atados con todo, sus manos, su ropa, sus turbantes. Notice another interesting thing. They were thrown in with their hats, their turbans. And here I kind of see that, and I see a representative of our minds. If anything, Satan likes to bind us and keep us enslaved is in our minds. That's his favorite place where he likes to keep us bound. And he tries to mess with our mind and bind and imprison our minds and our thoughts and our inspirations. And one of the ways he binds us is then he fills our minds with fears. He fills our minds with anxieties. He fills our minds with doubts. He even sometimes fills our minds that God has abandoned us or that God does not even exist. And in the times that we're living and in the moments that we're going through, it's so easy for Satan to bind our minds with all that we see that's going on. See, he bound these three young men, but they had conviction and they had faith. Él ató estos tres varones, pero ellos tenían fe y ellos tenían convicción. Y entonces fueron echados en el fuego. Pero en el fuego, lo que Nabucodonosor no esperaba es que Dios ya estaba ahí. You see, they were thrown into the fire. That was their punishment. That was how Nebuchadnezzar was going to bring about justice and make an example to all his culture if you defy me. A echarlo al fuego, el rey estaba también usando ese momento para dar ahí un mensaje a toda su cultura, que si tú vas en contra de mí, esto es lo que le espera a ti. Pero lo que el rey no esperaba es que el que estaba en el fuego estaba Dios. See, what Nebuchadnezzar didn't realize that who was in the fire? God was in the fire. Ya Dios estaba en el fuego.
Y ya Dios estaba esperando por Shadrach, Meshach y Abednego. God was already there. And God was already waiting for Shadrach, Meshach y Abednego. Y cuando llegó Shadrach, Meshach y Abednego, lo primero que Dios hace es que Él los suelta. Él rompe las ataduras que estaban en sus manos, en sus hombros. Y Él rompe y ahí los da liberación, los liberta de sus ataduras. See, God was already waiting for them. And when Shadrach, Meshach, and Abednego get into the fire, what God does is He loosens their binds. He frees them. He breaks whatever had them tied down and He looses them. Entonces algo interesante, porque cuando Dios te liberta, no solamente Dios te liberta, Dios te llena, Dios te inspira, Dios te guía. Y la Escritura nos dice que ellos comenzaron a caminar dentro del fuego. Notice that when God, He breaks the binds. When God loosens you, when God frees you, He doesn't just free you. All of a sudden, then He fills you and He guides you and He empowers you. And the scripture says that they began to walk in the midst of that fire. Ellos comenzaron a caminar. El fuego estaba alrededor de todos ellos. Pero ¿qué estaban ellos haciendo? Ellos estaban caminando. Ellos pudieron que vencer. Ellos estaban moviendo. Ellos estaban usando su mente y toda su inteligencia y podían caminar. Y en la tradición judía dice de esta historia que hasta dice que ellos estaban cantando dentro del fuego. See, in the midst of that fire, they were able to overcome, and they were walking. Though the fire was raging around them, they were walking, loosened from their bounds, loosened and free, and they're walking. And in Jewish tradition, when they report this account, some tradition says that they were some say they were even singing in the midst of the fire. Fíjense lo grande que es Dios. Y Nabucodonosor se dio cuenta de eso. No eran 3 que echamos, y hay 4. Y están sueltos, y están andando. Y quizá el rey dijo, quizá oigo que están cantando también. Notice Nebuchadnezzar, he realized, he says, wait a minute, weren't there 3 we threw in? I see 4, and they're loose, and they're walking around, and I hear them singing, and that 4th one looks like a son of God, y el cuarto se ve como un hijo de Dios. El rey se dio cuenta del poder de Dios en ese momento. Y fíjense en el verso 27 del capítulo 3 de Daniel. Y se juntaron los sátrapas. Déjame leer la última parte del verso 26. Entonces Shadrach, Meshach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Notice that when God moves, God does a miracle. God gives you the victory. And we see this. Not only did Nebuchadnezzar realize and see the power and the glory of God, but when he calls out, and the last part of verse 26, and it says like this, so Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, the prefects, the governors, and royal advisors crowded around them, and they saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Cuando nosotros nos mantenemos firmes y fieles al Señor, Él nos da la victoria. Él rompe las ataduras.
Pero más importante, en medio del fuego, Él nos ayuda y nos da la victoria para caminar en medio del fuego. En los tiempos que vivimos, experimentamos fuego de diferentes maneras. Fuego de lo que está pasando por medio de esta pandemia. Fuego de algunas veces toda la locura que está pasando en nuestra cultura. Fuego de un mundo que cada día se pone más incrédulo a los caminos del Señor. Fuego que el enemigo trata de siempre tirarnos a nosotros. Pero si nos mantenemos firmes y fieles, Dios nos liberta de nuestras ataduras y podemos andar victoriosamente. Podemos andar ahí con victoria en medio del fuego. Ve esos caminantes, como comencé en la introducción, esos caminantes de fuego. Cuando ellos caminan, ellos simplemente caminan con sus pies. Lo único que toca el fuego de estos caminantes de fuego son sus pies. Pero los verdaderos caminantes del fuego eran Shadrach, Meshach y Abednego. No solamente sus pies tocó el fuego, pero el fuego estaba alrededor de ellos, encima, sobre de ellos, lo estaba cubriendo. Y sin embargo, ellos pudieron caminar como verdaderos caminadores del fuego. Todo porque mantuvieron su fe y su convicción a su Dios. ¿Y qué de ti? ¿Puedes tú caminar en el fuego? Que sea tu fe y su convicción de tal profundidad como estaba en Shadrach, Meshach, and Abednego. It's interesting to know that in all of this, Shadrach, Meshach, and Abednego, the most important thing is they were loosened while in the fire. And they were walking in the fire. With all the craziness of COVID-19, with all the craziness that's going on in our culture, with all the immorality and the concepts and ideologies, and it seems like each day our society just keeps going further and further away from God. And we feel like we're walking in the fire, and it seems like Satan just keeps throwing more fire and fire on us in our jobs, in our schools, in our communities, in our media, in whatever. But yet, we need to be faithful. I began this introduction, this sermon, by speaking about the firewalkers. Now, what's interesting is firewalkers, basically, they walk, their feet are the only things that touch the fire. When we see a firewalker, they basically just walk over the fire. But the true firewalkers were Shadrach, Meshach, and Abednego. Not only did their feet walk over the fire, but they were surrounded by fire. Fire was around them, over them. It was going and burning all around them. They were the true firewalkers. But the reason they were able to be true firewalkers was because of their faith and their conviction in their God. How about you? Can you walk through the fire today? Lift up your faith. Lift up your conviction, and you can go through it without it even scorching you or burning you. Amen and amen.
to that place, Lord, to that sacred place where I can be with you, and you can make me like you. Wrap me in your arms, and wrap me in your arms, and wrap me in your arms. There is a God who loves me, who wraps me in his arms. And that's the place where I'm changed, and that is the place where I'm changed, and that's where I belong, and that's where I belong. And take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you, and you can make me